Alright, ibihe byiza kuri wowe wese uteze amatwi Theogene Kwizera. Kwizera Theogene niho ushobora gukura amakuru yizewe cyane y'impamo. Ubu bidasubirwaho umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports nyuma yo kunaniranwa n'abakinnyi ba Rayon Sports ndetse n'abatoza, yamaze kwemerera ikipe ya APR ko azayisinyira mu kwezi kwa mbere. Ubundi bwo amazina ye nyakuri bamwita Fari Nganye, avukira mu gihugu cya Senegal, yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa munani 1999. Urumva ko afite imyaka 26. Umwanya we akinaho ni forward center. Banza umakinga sure ko wakanze subscribe cyangwa se sabone nk'uko ubivuga mu rurimi rwawe, ubundi bwo nze tugende ya makuru y'uyu musore Fari Nganye uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports. Nuze kugenda urahava umenye byinshi kuri uyu musore mu ikipe ya APR, kuko bamaze no kuba bamutegurira nimero azambara mu mugongo nk'uko ubireba. Wowe kanda subscribe, ubundi bwo urava umenye byinshi kuri uyu musore wa Rayon Sports Fari Nganye. Byamugendekeye bite? Reka tuze. Yes, murakoze kuba mwategereza akanya gato. Nk'uko nababwiye, Fari Nganye apima metero 1 na santimetero 85. akina kuri forward center. Uyu mukinnyi APR yamuteye imboni nyuma y'uko amaze gushwana n'abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports ndetse n'abatoza muri rusange. Akaba yavuga ko agiye kujya mu ikipe ya APR. Nyamara uyu mukinnyi Rayon Sports yari yaramuhaye ibyinshi yifuzaga, ariko ikipe ya APR nyuma yo kumutera imbone, nyuma y'uko ibonye ko yashwanye n'umutoza wa ikipe ya Rayon Sports, yegera uyu mukinnyi arayemerera, ayibwira ko mu kwezi kwa mbere nta kintu gihindutse azaba yajya mu ikipe ya APR, azajya akina kuri nimero 9. Ikipe ya APR yamwemereye $3,200,000 azajya ahembwa buri kwezi. Ndagushimiye wowe ukanze sabu. Yes, mbere yo ko turangiza iki kiganiro, turagira ngo tukubwire ko mu kwezi kwa mbere ikipe ya Rayon Sports iri gushaka nimero 6 ukomeye cyane guturuka mu gihugu cya Cameroon mu ikipe ya Asante Kotoko. Ndagushimiye kuri wowe wese wabanjije gukanda subscribe, kandi nutarayikanda ndizera ko agiye ayikanze.